ubworozi bw'ingurube tugira amoko ane atandukanye. Tugira ubwoko bwa Pietre, ni ingurube iremera cyane kandi ikaba ingurube igira inyama nyinshi. Iyo igiye kubwagura ibwagura hagati y'ibwana 10 na 12, ariko ni ingurube nziza cyane kuko ari ingurube y'inyama. Tukagira ubwoko bwa Landrace, iyo ni ingurube nziza ikura nayo, ariko ishobora kubwagura hagati y'ibyana 17 na 16. Ni ingurube igira inyama, nuko ngo inyama zayo ntago ziba ari nyinshi cyane nka Pietre, ariko nayo ni ya kabiri kuri Pietre. Ni ingurube icutsa neza kandi ni ingurube itanga icyororo mu gihe gitoya. Tukagira ingurube bita Diroke ni ikiza mu Rwanda, nuko ni ingurube umujyojo ufite, ariko w'ingurube nakataraboneka. Ni ingurube ibyara ibibwana 15 14. Ni ingurube igira inyama nyinshi cyane kandi ikaremera cyane, nuko ngo irakunzwe ku isoko, abantu abazirya usanga bazikunda. Tukagira ubwoko bwa kane bita Kambura, ni ingurube ije vuba, ijya kuba nka Landrace, ariko si Landrace, iba ngufi ntago iba ndende, ariko ibyara ibibwana byinshi kandi ikagira inyama nyinshi kandi ikaremera. Ni ingurube itarwaragurika, ni ingurube ishobora kuhangana na klima iyo ariyo yose.